So sweet. Coba kita buka ya teman-teman, apakah isi di dalamnya. Aku nangis nih. Thank you to the Arisman family. Thank you. Jadi aku mau ambil nobody here. Jadi aku dapat paketan dari Ani Ibu RT. Terima kasih Ibu RT. Nanti saya buka ya di rumah. Oke, aku mau buka. Apakah nangis nih, soalnya ya Allah terima kasih banyak. Soalnya ya kan waktu Ibu RT kesini beliau pakai kamera buat videonya, dan aku tuh ada kamera, cuman aku nggak tahu pakainya, aku nggak tahu cara pakainya. Maksudnya gini kan, aku tuh selama ngevlog ini aku editnya pakai kamera handphone ya, mau pas buat video, pas ngedit itu selalu pakai kamera handphone karena aku tuh gaptek banget. Dan saat Bu RT di sini suamiku tanya karena gimana caranya, karena aku tuh cuma bisanya edit pakai handphone iPhone aku. Mau pakai laptop atau komputer tuh aku nggak bisa walaupun diajarin sama suamiku. Dan ketika Bu RT di sini, Bu RT tuh pakai sesuatu, maksudnya kayak adapter atau apa gitu. Jadi dari kamera ke iPhone tuh bisa di export ya, import gitu kan. Nah ya Allah, kan aku tuh bilang memang aku tuh nggak mau kayak mengeluarkan uang sebelum dimonet gitu. Jadi kayak buat editing, kain master atau apa-apa, emang aku juga nggak bisa kan editnya. Jadi kalaupun bayar, kalau nggak bisa ngeditnya buat apa gitu kan. Dan ya Allah, ternyata Bu RT beliin aku ini. Terima kasih banyak. Aduh, ya Allah, Bu RT, Pak RT, Robin, Annabel, Uti, makasih banyak ya. Jadi aku bisa pakai kamera Akambret buat videonya ya, biar hasilnya, maksudnya videonya bagus sekali ya kalau pakai kamera, karena handphoneku juga udah penuh kayaknya itu ya. Aduh, terima kasih sekali lagi nih, nanti pasti suamiku terkejut nih dia. Ya Allah, aku tuh maksudnya nanti aja lah belinya gitu. Ya Allah, udah dibeliin, makasih sekali lagi, makasih banyak Bu RT. Aduh, aku punya ini deh, jadi aku mau coba nanti pakai kamera ya. Makasih Bu RT, Pak RT, Robin, Annabel, Uti buat hadiah ulang tahunnya yang sangat-sangat bermanfaat ini. Ya Allah, love you all. Kartunya so sweet, for my lovely friend, dear Tehwati, selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, dan semua yang Teteh harapkan segera menjadi kenyataan. Stay happy and healthy, love, the Arisman. Oh, thank you so much, the Arisman family, Bu RT, Pak RT, Annabel, Robin, Uti, makasih banyak ya, ya ampun. It's really lovely and really appreciate it. This is very meaningful for me.
Jadi aku bisa belajar untuk memakai ini dan kamera juga. Walaupun nggak tahu ini nanti udah diajarin waktu itu, tapi kan aku itu gaptek orangnya. Thank you so much sekali lagi Bu RT, Pak RT, ya Allah. Malu aku nggak pernah ngasih apa-apa sama beliau, sama mereka. Tapi Bu RT selalu ngasih aku yang spesial, yang benar-benar bermanfaat banget. Terima kasih sekali lagi ya. Kepanasan aku pakai jaket. Aku bisa belajar. Thank you so much. Aku suka banget. Thank you. Mwah. Jadi aku, kena lipstick. Aku mau belajar pakai ini, pakai kamera. Oke, kita unboxing ya. Gimana cara bukanya? Takut. Ya ampun, bukanya aja on banget ya si Teteh Wati ini. Dasar mama rempong. Oke. Ya Allah, terima kasih banyak. Nah, jadi ini, jadi nanti aku bisa pakai kamera. Jadi aku import apa convert gitu dari kamera ke HP aku, karena aku cuma bisa edit pakai HP. Jadi dari mulai aku ngevlog sampai sekarang aku editnya pakai HP. Nggak bisa, aku itu gaptek banget. Walaupun suamiku suruh pakai komputer, aku nggak bisa, walaupun diajarin sama suamiku. Memang mama ini rempong ya teman-teman. Oke, ya Allah, terima kasih sekali lagi, sangat bermanfaat ini. Jadi aku harus nggak tahu bisa nggak pakainya nanti Bu RT. Waktu ngeliatin Bu RT tuh kayak yang gampang ya, tapi nggak tahu nanti prakteknya. Semoga bisa ya Allah. Baby, you see what I got? Ani send me for my birthday. Why are you talking to me? I'm videoing. What is so mean? Why are you talking to me? Thank you, Annie. Oh, so good. Hey, for this you keep the SD card, yeah? No, she said the SD card. Look at this. Is that mine? Yeah. Oh, okay. Thank you to the Arisman family. Thank you. This means now I can make videos with the good camera, not the Apple. And then we can plug this in here and plug it in here. Oh my goodness, you can't touch my camera. This is my camera. This camera costs $2,000. Aku tuh takut kalau pakai kamera dia itu ya teman-teman, karena takut aja, nggak bisa gaptek. Jadi nanti biar dia yang videoin. This is very lucky because I was going to buy you this the other day, but you got angry at me, so I didn't buy it. You always say that. No, I did. I look at my Okay then, I want LED. LED what? You know the light ini? Yeah, okay. This is easy. No, it is also expensive. No. You know LED and the tripod. Yeah, but you don't have to buy the branded one. Because this is branded. Yeah, but that's Apple. You have to buy branded for Apple. You don't have to buy the branded for the LED. I can get the good quality one from China. I'm from China. It goes through Shenzhen in one way or another. Oh my goodness, you don't even understand. That's why I go there so much. Nah, jadi alhamdulillah aku dapat yang selama ini aku mau. Bye-bye now. No, yeah. Oke, terima kasih. Jadi itulah saya dapat hadiah yang istimewa dari Ibu RT, Ani Ibu RT sekeluarga ya, the Arisman family. Terima kasih sekali lagi. Okay, thank you once again to the Arisman family. Thank you, Annie, Jo, Robin, Bella, and Bella. Annabelle. Oh, Annabelle, not Bella. Oke, terima kasih udah nonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam Sampurasun.